उठ गए ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या बोलती? टप्पू के पापा अभी जगे, ऐसा बोलूं? बापूजी ने तुझे क्या पूछा? जेठिया जाग गया? हाँ। हाँ बस ये, हाँ इतना ही बोलना था। कब के उठ गई ऐसा गाना गाने की जरूरत नहीं थी। Thôi tao mới sang cái khẩu chứ anh ngậm cái phần này. हैं? Mẹ là nói gì sáng mà đi nhậu ra đi. Con của mình những cái như vậy đó đó. Mình nhậu ra đó. Kaya mahayo ko mo hiya ba ya ma e tu tu wa ya ba hiya mo ba ka Hả? e la lu ma ki ye hel mo ko e tu wa la ba hel mo ba अब क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आता है ना। तो तू भी जब यहाँ यूं यूं हिं करती है ना कुछ समझ में नहीं आता है। Thôi thì phải nhớ đến cái bài thôi đi. जो मैं आपका टुवाल अभी लेकर आती हूँ.